Ngumbau Situ. Musiaisia nina ukethia na na uthocha nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ nina wikwatio kana chuma cha kukikiseo na indi nina uthocha tukambikie utambanie mwingi na mwiso wa kilungu kitu otondo wisi Ngumbau sio ndesiedi wana chalo nchedi wana mwendo sieta wa nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ ninye Veronica Siombua na indi ni ukule musiaisia ukatwatie nthini wa mitandao ya mikumukaniliye Facebook itukwatia hata Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV wengine otumia utumani mukuvikwa namba ya ili 395 kana ukambatia YouTube ta Veronica Willy na ni musiaisia nina uthocha tukavikie utambania mwendini wa kilungu cha Ngumbau Situ na indi tikali umono ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ ndotavye musiaisia wita wata na nuwe o. Asante. Kwa masitwa nitawa Apostle Angela Munani wa Musioka ni mutangie na ni mwendete Yesu na nitavanasi ubo wa Yesu Kenya na on the English ya outside Kenya na yeah. Na indi Angela wa nutona kuelesea musiaisia kuyana kwaku kwa bwata wasewe ba wasome ba ngina wisobika kuyana undu yana yu. Okay, nisaitwa Kitui Central, pandu beta wachangwithia, and nani ilobi, my parents mathukuma ilobi, my daddy athukuma City Hall, my mom athukuma Kenya Army, na nikuwa nani primary ngasomea Lang'ata Road Primary, na nami na class 8, na the nasioka ingi Kitui na the school wa Kauma High School Kitui West. Wow. Yeah. Na indi ibinda yuwe na wena ainau aku mwekalada ni waisi kana ukesautika pasta kindu chambe na ondo iri asiana isiani ukethia saa ingine osubika bandu makabetu kanwa likana ibinda ringi sister my big sisters mo kitie muno na ithia kwa mathiko mai bakubi na ithia kwa matuma kila mundu na ndata na indi ithia mala maingi ni ithia aku ainae nime kwikala maiko sana na akuwe ila mekuyana no tuindo tunini ila we ana aina umaku na kuwe maku mwanite hata. Okay. Ninye first born in a family of 4 tusiaitwe tuana. My parents maike mwana. My father is Patrick Musioka na ndadi wa kweta wa mami eta wa Juliana Makasi. Kwa ninye na first born na wethia be kila challenge cha first born. Ukithia kila maundu onde mwaito ninye masi aisi. So wethia onende kwana ningukia kutwika ni failure nundu natwika failure ona mo mekinila wethia ningukia na wethia okay ndia museo na ondu withia ukithia wi mutukutu ukiana ukithia wina so maundu maingi ukithia sometimes we wawike kindu kwika lakini wethia still na ina call ndini wakwa nundu twetwe Catholic na twenda Holy Family Basilica Nairobi na twithila twathi twetena parents na athi na my sisters nyendie bitha ndithi a Pentecostal church ACK na nasioka ukithia mamia manano kumbwa muno nundu call Yesu yambe yo ndini ni munini yeah. Na indi Apostle Angela wito waku wabwata nundu ni sikila mundu eta wa Kivathukany'O na kwimitile Kivathukany'O na mundu amana hata jila wetwa ni ngai akavikia na kumuthukuma nundu ando ingi no withie ni metiwe musese no withie ni wetiwe lakini ndesika na ni wetiwe amuthukume Jehova wetiwe hata you withia we katika family ukithia like you are prayerful ukithia no remind kuboya no remind kuina kusoma Biblia nilikana ni twaina monopio kila wiyo ni twaina my mama ena ebuku ya AIC ambali sia kumutaya kwa atita kila wiyo twamina kuya twilika tuina na twiboya ukithia ningumea tuboye na indi twithi twikoma na wethia ndotoni ciakwa nikomete no tanditabania kundu kitha nikana na ningona nitabania kundu no kithia ngai no kunenge message ndotoni enda wi andu makwa kana nthini yukite othela na ninukite mituki wow na indi besio bikwa ni watabia ndini wa kusoma kwaku babikiwe bayua wetwa na wambia kumuthukuma mwe okay after high school ninaendie kwika teaching course na nekite the London style the Montessori na amina
na bina okay before then ngona alikile natwa na mina high school natwa iwo immediately ya ikalanga muno natwa wa lakini sanduku ni abikia si Naambia tu sanduku of course yule natwa iwe niwe naendie course ya teaching na wethe ani baya katika course ya teaching still ni thiombe mustali wambe when it comes ndeto ya Ngai yes no kithia andu ni maenda muno ni kaleamo ndimatabia na ndimathuthia na ndimavoya niwe na manie kweli ni na call ye na ile yuko me expose wethe ni nonga na ndiliko boni wa Ngai lakini wethe ani katika marriage na kwata a lot of challenges by the way I'm a divorcee I'm single by divorce. Asante sana yabikiwa bandu my husband and divorce yes naendi kitumi kila watumie ku ni chao acclaim about faith na kanisa makanisa asia makanisa nimo mabo moto wai wake na nyenundu na ina call na senye ndisi oketina nye ni sisi ambe na ndithuko mangai wakwa na mwaina siana ile wow a son and a daughter kamwana ka wake South Africa niko ke kalana niko kasomeana ke thukuma kamukele tuke Moi Girls Nairobi ke ka form 4 yes na indi amina ko divorce nundu wako kila wawetie nundu wa ndini ni wateki ciana kia kana akolile otwae na kolosiana kana atiwe na ciana acha linye ni tungianga imuve ya piu nundu kwemana kwakwa nake tuya involve ciana nye we mwene ndaitikila ku involve ciana na kwa ndia itikila ni wasomeza ciana no iteki yake ya kuiba fees take care everything he does for my nwika for my kids wow naende Angela nisi kana ndwasa wa wina utonyi Kivathukany'O wa kwitha ute kuona babikiwe bani chao chethiwe wethia ni wasia kuona kwaku okay na nene asiendu iliba daktari methia na report mo na Ngai ethia na report yake kwa report ya daktari ya iseni condition na sia iwayo na it is a kesongoma ise it is a genetic code na masia it is generation to generation na masia it is a vitamin E that lacks in the veins na maisi case and they don't know the case isi yo report ila manengi ya kesungu they don't know the case and it is a non case kwa mambia na mamenenge isi etwa yita wa a medical term yita wa retinitis pigmentosa na atendiwa ni Mr. Dr. Kibata hapa Hill. I salute you Dr. Kibata na atendiwa ni Dr. Choksi my mom there in Aga Khan. I salute you ni mani encourage ye muno na maambia ndika lose hope in life ni press on yes I can make it na no sande to ismanda bisie na neka kuimakia although challenge yuchambia when I was in marriage I went ninaentie maundu maingi muno we find and we more reject and we more kunenea makukwilela masietwa maundu maingi lakini nye one thing na manie kana ni Ngai monene na na one day one time Ngai akangumilia and they will ikabiko bandu masemenda kuserve Ngai ulangu ikata kuserve with Jesus Christ na indi ona kutuika daktari manenganie kila muonie kana kila mesi kwa na masomo mo otondu wa cia Ngai etha na final word na Ngai o aitikila cia undu onthe wikike kwa alama mwisi nondu akwete muo otondu Biblia yaiti nuto na kuongelesia ibinda yu wa realize ye kana kiucha kitikie kwa bwata ana ya indi wai situation ni theba wai Ngumbau wai bai in fact ni condition ye yu yende ni wakwa yende yani ikilia the site slowly by slowly ukithia undu miaka yendete mwaka baada ya mwaka idhani ta 2020 ya thela next year 2021 pala vision ithi kuite ikita kukwa ikusa slowly by slowly na ya 08 niwona kwatie final word kuma kwa mandaktari kana there is no payondo utona kwikwa na mamba andikia balua mamba andikia balua ikwasia physical handicapped na mamba andikio rehabilitation in Kenya Blind Society na number 208 yes ndia hospitali tikindu ate chokie ni thini kome hospitali no kindu it just
inaisha tu pole pole. Wa naendelea kwa timu wasura mbia igata we ya ilaisi aki Veronica ya ilaisi kwanza kwitikira kuna watu wao uliona ndirikia maundu makwa ndithukuma ndibundisia ni mwalimu no business lady where ni challenge na where you ona ndiese I went where ya ilaisi na tinda ndie ya ndi kila kitawa life in denial nele ya piu wethia hapana lakini abiko bandu nasia na lea ina daktari mambiye 1 2 3 nekata nione etekelile na yuna focus yu kusafu ngai wow tende musiaisia wendeni wa kilungu changu Ngumbau Situ na tondu ya tukwete andu ondela mena ukewa na mesilite chalo kana mwendo wa thayuno nundu wa kukilia mwikio waku na kumona kana Ngumbau nditwika Ngumbau na muthenya umwe chalo kila kithyawa na endi mavikia kuua na mavia maite wandini wa kilungu changu Ngumbau Situ na endi musiaisia mitikili tukavikie kumana mweni witu ulani Apostle Angela mundu enda umukwati amukwatia ba na endi tithati kwata utandithia na endi Apostle Angela ini sikana nutavaniti ubo muno nundu wa kwete yethia bakubi na ngai mundu enda ukwatia ba. Okay, lokumbenda ninengane namba yakwa ya simu and then also Facebook. Facebook is Mount Olives Fellowship walikabuno utukwata alafu namba yakwa ya simu ndiye ndakulika muno in the media no situation yakwa no uliko katika media no kethe andu andu mapost ya anything because I deal with people you see yes naende no manenge namba yakwa ni 0729447771 manenge ngina mbula wala kuandika ni mwalimu 0729447771 asante nani musaisia bitikilitu kwate utandithia Ngumbau Situ Ngumbau Situ